mekambasha muri nawa arikane omobashiro murongo ku 39 10 October matu tutara po eyuva roku tara ko veriko omundu momwenyo nishikuimba kumaini nokulesa katuchitakanyika chongo shavi not all wounds are visible oviraro avihe kashivimunika keho usha matwingire viraro momwenyo viraro murekoto womundu arikane omwenyo upangwa mapya rumwe noho kana riami ukuvatera mairi omundu warwe mara matutara kovikanena kovishitwa kovinambi kaendapo momwenyo womundu bieto kusho mundu umwe makafula okupamana ngandu shihena kena okurivatera noho matutara keivaro suicide prevention day ndiri ndo noho kusho kutaa eivaro vandu eivaro nderipuriwako komundu rumwe poo kovandu mberithepa okutja arikane ovikwambi tutaako omundu rumwe shenovikanena vyokurithepa ondi tjatjitivi wautu okurihuta poo rumwe noho wautu okuyandja ovina vye ponganda mbwae ozongombe ndena azehe ndena meyandja kune poo otivi yandje meyandja kune ivandi mbatu poo okanana omundu wautu okukara nounona poo rumwe omundu tjimuri uriri motja mbwae ivandi mbatu hapo mutu mamufula nawa nu mutu mapekara nomukandi poo tjimbatu mutu ounana rumwe noho omundu ukara the opposite which is eutu okunwa tjinene nokugenita tjinene tjimerihamba noungurisa uriri tjitega rumwe aspara okutja ukara novina rumwe mbiutu okutjita handje rumwe uri peyuva rokutjavi maandero omweze mbwi hina kukara nomwinyo okutja tjeutu okungurisa ovina vikapite nao arikane omundu tjimahingire ohunga nokuta poo aye omanyanda taako neho rarwe omundu kana nyanda novina tjiva nu noho kakutja omundu nao tutira kakutja omundu mapaha ombango yokutjavi hapo mondjiuzeu kutja metjavi hiri nawa momwinyo rumwe tjiwahaama opuratena katiti mapya rumwe ove oenene okumuyama poo kutjavi muyende komundu ngumaenene okukavaterwa okutja kapena mundu wovyoze ngumapaha ombatero omundu auhe omundu nguna otjiraro moukoto mena kutja kavimunika keho nu arikane ami ovandu puratene orondu tjimwatara kovandu mbaakapita mbatama ondiro yokurizepa poo kutoora omwinyo wao veni ukazemba kutja mbwae omaslaai mbura tjireni poo maslaai atjitenga mbwae meye mate wari novina mbi mbeatjiti ouna tjiva tuso kuuta okupuratena nokutaako mena rokutjavii kawine omundu ngumapaha ombatero uriri erikane okurizepa kandiri eziriro rumwe muri kutjavi eziriro mena rokutjavi wapama waurwa wamunu kutjavi kona mbatero ndji momunu but it's not the solution. It's an option to think of, mara it's not the solution arikane. Okutja omunahepero tizathane arikane amutatumisathana nu tjimwapama noho pahe ombatero Ministry of Health regain trust osotjovoka okuzerieta puturi omundu mutenga tjiwatonongoze nu kena kenukapo noho pahe omundu omutjavari mena rokutja rumwe handje uno viungura uno vandu uno zokiso ozengi amurihahisa omundu auhe uno ndando ndjaunguririwa virimwe kohakahanene poo kurimuna kutja ondando yoyae okutja mbaha kutja nao uriri tjatuhakaene rukwao okuhepa.